Atongoria matiganite kaunti-ini ya Kajiado nimeyumiritie na kuhurana na miario ya mumbuge wa Kajiado ya gatagati Elijah Memusi uria akoretwo agituhuka miario na gukuruhania Commissioner wa Kaunti Harsama Kello na niegwatiire migunda mugaru na watho. Mashifu makiria ma 50 ni mateteire Commissioner Kello makiuga Memusi araingiria uteti ruhonge-ini rwa matura. Aliona njia ya kupata maandamano Kajiado County ni yeye mwenyewe kusema kwamba hanatishwa. Ona kuri uguo munini wa Governor Martin Moshosho na speaker wa bunge kaunti-ini Johnson Osoi ni mokirire Elijah Memusi makiuga hatiri uthii wa nambere areheire aikari a Kajiado kumoyo giturwa kiu. There is no one who has barred Memusi from working with the office of the president, but he is here on a political witch hunt. Mweneni wake Harsama Kello ni ugete gutire migunda atunyanite na kuga Memusi arahuthira miario yo niguo gwitheremia kiuteti. That there are some of the politicians in this country who are using land issues, land matters which are very sensitive as avenues of seeking votes. Girifo Kameme TV, ritwa ryako ni Mwihaki wa Kamau.